takok ke penyakit buru desak ke penyakit Gusti bener nutup masjid. Takok ke penyakit nutup masjid tak Jumatan masjid itu tutup ngamuk waduh rumah masjid itu tutup tak guna pemerintahnya ibu kaongku ya tak lebu kaki oleh kikir malolo. Hadirin para undangan yang dirahmati Allah, kanggo acara tersepon iki kainto mau'izah hasanah sihal kainto tadi sampai aki sareng Al-Mul Karam Kiai Muhibullah Khalil Al-Haj kepada beliau baktoh badan kaulah ngaturaki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad sahibil jamali wal kamal wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumi liqa'illahi azza wa jal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Sadatinal alawiyin, para habaib, para ulama, para asatid segenap, para sesepuh, wabil khusus As-Sayyid Al-Habib Muhammad Ibn Ja'far Baharun hafizahullah wa ra'ah baqa'ahu fi khair wa afiyah. Juganan saja para habaib tanpa terkecuali si Al-Faqir tak bisa nyebut sedajapun ananging tak ngurangin rasa hormat dan ta'zim badan kaulah. Sedajapun keluarga besar dari sahibil haul almarhum ila rahmatillahil hayyil qayyum Al-Jad Kiai Al-Haj Masmi'at Imaduddin rahimahullahu rahmatal abrar wa adkhalahullahu jannatahu daral qarar. Wabil khusus pencananipun semulja Ki Haji Mas Najib Imad matur muka beliau iparing lanjang umur sihah wal afiyah ki bisa membimbing dan menuntun kaula ban panjenengan menuju jalan seiridhain tining Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, para undangan saya sangat badan kaula muljaki amuji syukur dengan ngarsanipun Allah taala. Sekadimai malam makin kaula juganan para ajunan setajah bisa lelengkian dalam satu rangkaian acara Dzikril Haul sebedaki setiap tahun ningkat dinto majlis kelabana syukur dekat Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala matur muka atas rabuna kaula ban panjenengan dekat majlis haul malam makin apa tak manfaat dan barakah insyaallah. Singkana puja dari haul barakana haul napas seteti hajat kaula ban panjenengan hajat dunya hajat akhirat apa kempang tining Allah Subhanahu wa taala. Hajatud dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin saya sangat badan kemuljaki Al-Faqir badan kaula estona aroma sacek cangkolangah atur motor yang ngarasanipun para habaib, para ulama, kiai, para asatid ananging kak dinto adalah imtithal lil amr kakak badan kaulah amakon badan kaulah untuk sekonik memberikan nasihat taujihat khususnya kangkui badan kaulah umum kangkui para ajunan setajah badan kaulah aroma secek cangkolang ngabencek tampan tesah king ini adalah perintah dari
kakak badan kaulah. Para hadirin yang sangat badan kaulah muljaki, Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang tak gelem iman dekat Allah Subhanahu wa taala. Ayat nikah adalah menceritakan tentang orang kafir. Akan tetapi al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Mengambil pelajaran dari satu ayat yang mana ayat tersebut diturunkan untuk orang-orang kafir, ananging kaula panjenengan juga bisa mengambil pelajaran dari ayat kak dinto. Napa saya cerita kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Allah Ta'ala debu wa hum yastarikhuna fiha, mereka orang-orang kafir saya siksa dalam api neraka. Yastarikhun, Allah Ta'ala menggunakan kalimat yastarikhun maknana areng cereng, yastaghithun maknana areng cereng. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menceritakan tak ngangkui lafaz yastaghithun tapi yastarikhun. Maknana pada yastarikhun acereng, yastaghithun acereng meminta pertolongan. Tarikhun storikhun neka ngaoreng seneng alam neraka gelak tak pernah acer kak gratis salon nih berarti mohon majar kan nyaman ngocak berhubung gratis tak nyaman sih ngocak. Bismillah pohon tak ngeneng nyengannya mohon gratisan wah mohon majar karena nyaman ngocak. Yastarikhun yastaghithun maknana pada yastarikhun acereng, yastaghithun acereng sami maknana amin tolong dekat Allah Subhanahu wa taala. Cuma yastarikhun nika cereng ngesecek sarana cuk saumpama orang saalam selama odik ning atas dunya acereng polong macerenge dari kene sampai tua sampai mati gelek si acereng polong bereng sacereng ning alam akhirat gelek secerengan tetep ki ranyengan santaan sacereng ning alam akhirat. Merkena lafaz yastarikhun bener lafaz yastaghithun. Napa saya kepentah dekat Allah Subhanahu wa taala? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, pakeluaraki pole Gusti kaula ke alam dunya. Rabbana akhrijna na'mal salihan, kaula tro beramal sesaleh ghairal ladzi kunna na'mal, sekak di badan kaula berde kesempatan berde kemampuan untuk beramal sesaleh keng sengkah tak kenceng pacet kaula ben panjenengan kita katon kegenjeren Pak cek saking katon kegenjeren salat berjamaah maos Al-Quran, hadir majelis ta'lim cek saking apa katon tining Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niscaya majelis-majelis ulama, pengajian-pengajian ulama ini pasti rameh mun apa katon. Lau anna thawaba majalisil ulama badalin nasi laktatalu alaih hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratah wa kullu dhi suqin suqah. Dabun al-Imam Ka'bil Akhbar, seandainya pahala mencari ilmu kepada ulama ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, maka niscaya manusia kelak bekal saling membunuh, bekal aperangah, bekal akeketah takut tak melokan dengan hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratah, sampai orang sandik jabatan jabatna esabe mengundurkan diri tak ngurus na rakyat tapi ngurus na gencer ngaji ka ulama mon epakaton. Berhubung tak katon ki lebih arpuan kejabatan timbang ke ilmu, ki lebih tertarik kejabatan timbang ilmu. Mun anan sekolah madrasah, anan sekolah mon duki tak pate semangat
karena pikir lulus dari pondok tadi apa, lulus dari madrasah gawe ngelamar apa, bener pak, pacet mau lulusan madrasah ijazah tak kening ebedi ngelamar lakoh, kengco mak mau lulusan madrasah lulusan pondok mau ebedi pejabat masih ngecok tak apa banyak ngalak mau ngalan keng tak sarah, sebab ilmu na banyakan manfaat atau bang tak manfaat tah. Keng mulai benih santri saya tiba deti, mulai santri saya yang kak deti pejabat, mun benih santri benih ulama benih orang sandi ilmu saya deti panutan, maka niscaya bakal tak kelero. Oleh karena gak dinto semangat kau lebih mancingan dalam ibadah ini adalah untuk meraih keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa jawabnya Gusti Allah? Setelah mereng sampetan otabo pacareng orang-orang sineng alam neraka kelak, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Maka Allah Subhanahu wa taala jawab da orang-orang kelak, awalam nu'ammirkum, apakah engkau letak melanjang umur dabaan kapi? Ma yatadzakkaru man tadzakkar, apa engkau letak melanjang umur kebeen kangkui orang-orang si bisa mengambil pelajaran bersama orang-orang yang bisa mengambil pelajaran. Lek pelanjang umur dabun Gusti Allah, umur sebitek lema ebedem ma umur nikah, mulai dari umur ki ngode sampai tua ebedem ma tak gelem beramal sesoleh seka ketok mikir cucut lem semalam, sholat berjamaah tak kober, dol bendol melolo, adu minus yang malam, maca Al-Quran ngocak tak kober, selemper tak kober. Awalam nu'ammirkum, apakah kau letak melanjang umur keban dabun Gusti Allah Ta'ala? Ki orang lanjang umur ah, sebitek lemak sampai ngalebi kemjang kemalah. Ki orang lanjang umur dari Gusti Allah. Wajah akumun nadhir, le datang dabaan kapi peringatan dabun Gusti Allah. An-nadhir berisa dabu asyaibah. An-nadhir engki paneka oben ini tak bisa hindar ya pak, tetap keluar oben sambian oben lek datang bi Gusti Allah. Mak kita atau obat jarang lah obenen, oben ini otomatis murni peringatan dari Gusti Allah. Mereka nama krong nebu oben nih kah? Tahun le nebu oben nih kah pak? Asyaibatu nurun yaumal qiyamah can kanjeng Nabi. Oben nih kah kuaku jadi cahaya ning dina kiamat. Berarti ketelak ce orang obenan beneka ce abid imanah ce ampun la tua Islamah. Mereka nama le tak ada mengodah. Kanjeng Nabi pun juga obenan pak. Syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Ma'oban ka angkok surat Hud, oban kanjeng Nabi berisa adebu peto belas, berisa adebu belu belas, paling banyak riwayat oban kanjeng Nabi sanga belas. Anapa kanjeng Nabi mak telah oban? Syayyabatni Hud, ma'oban ka angkok surat Hud, esna surat Hud fastaqim kama umirta, dari berat istiqomah sampai kanjeng Nabi ini keluar oban belu belas, peto belas, belu belas, sanga belas. Bayangaki begitu cinta na sahabat ke kanjeng Nabi sampai bener pun dibitung pak. Coba binena sampian sing ngocak cinta ke sampean berempo bener lakin tak kira tahu. Sing aku cinta ada sebine berempo bener sebine tak tahu ngocak cinta ke sebine. Pacar bula ben kapi tak ning sebi itu. Wajah akumun nadhir, an-nadhir bersadabu sake. Sake ini adalah kelemahan daripada manusia. Sake ini adalah sifat manusia. Kanda sake, mak kita atobat. Kanda sake, mak kita ibadah. An-nadhir bersadabu gusteh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kanjeng Nabi cukan adik culukan basyiran wa nadhira. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Kanjeng Nabi yang dijulukan nadhir karena kanjeng Nabi ledepak ke kaulaban panjenengan
pada pak ben para ulama lebat le sana para ulama eli boleh bahaya na maksiat, eli boleh tentang keutamaan salat berjamaah, eli boleh tentang keutamaan fadilah amal sesoleh keng pancet waja'akumun nadhir. Kalau datang peringatan can Gusti Allah, fadhuku fama lidzalimina min nasir. Wis ada pertolongan kangge orang-orang yang zalim, rasaaki perbuatan tibi. Orang-orang sesed ni apa? Tak kastah pola nased. Laisa likulli mayyitin hasratun 'alal maut, walakin likulli mayyitin hasratun 'alal faut. Orang-orang sesed ni tak kastah pola mati. Lah tahu cek mati ya sadar mereka tak kastah. Napa saya kastah? Abun ketinggalan amal. Abun ketinggalan amal sesoleh. Abun padahal berde kemampuan, berde kesehatan sehingga abun orang sekelak ning alam kubur kelak kasta. Arapang kau mata berbuat amal seakadariyah padahal kau mampu. Arapang kau mata sodako padahal kau beda harta lebih. Arapang kau mata silaturahmi padahal beda kendaraan. Terus saya kasta kelak benih pola naseta. Orang seseta kelak kasta pola beda abun kemampuan untuk beramal sesoleh tapi abun ketinggalan. Mun mungkin pak tak pate beda dukungan terus tadi orang sesoleh. Terus tadi orang sesoleh tak nama pendukung. Tadi saya nyari dukungan lah, tina lah jalan tibi lah. Terus tadi orang ahli berjamaah masjid, empon cak dingin-dingaki. Mulai bila saya komat, masuk ke masjid kau cak komat. Berdari dengan tobat tak nemu dukungan, tina lah cari dukungan tobat baiklah. Masih pun beda orang cam cak ngocek kulibi sambian. Aduh, bet matobat belurik tina mak cak dingin-dingaki. Sepenting kalau berniat seongkuan nekai tinggi, mumpung kau ulun dengan ki berde kesehatan ben kesempatan untuk beramal sesoleh. Karena orang sesete ni kah minta nak keluar ki tero enter ke atas tu, tero odi ke atas tu nya karo minta sekecek. Minta odi sekecek tak abid cuma ning sekecek odi apa saya kepentah? Beramal sesoleh. Beramal sesoleh. Terus tadi orang sesoleh, terus beramal sesoleh. Cuma nikah berharga na tadi orang sesoleh, begitu berharga na beramal sesoleh sampai saya tapi orang-orang sesete nikah. Abuli boleh ke atas tunya cuma minta penikah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah, pemunduraki boleh ten kaulah dekat ajal sesekecek qarib. Seberapa abi tu qarib cuma ning 2 rakaat abi tu para hadirin. Kolanya on ajal ni ketunda qarib sekecek 2 rakaat bae. Fa saddaqa kula sedekah. Wa akun minas salihin kaula terus dadi orang sesoleh. Mun mangken nyalon batenggi orang sesoleh tak kira dadi. Cecel sesama bedeleng maling sakone hu tak dadi. Pas calon aku tasbih melolo, asurbanan melolo, wis rakyat tu bener masjid melolo, aku apa? Dari tak berharga orang sesoleh tambah akhir, tambah tak gena. Saya yangka orang tak nak gena melolo. Sedangkan orang sesete ni katro jadi orang sesoleh, terus beramal sesoleh. Mun mungkin ada orang reken, bahkan orang sesoleh cenderung kemoso. Anak orang soleh ni tak pati bunga, tak pati seneng pak. Karena keseneng ni kadang-kadang bagi ke orang lain pak. Nangkung dari tetangga, nangkung dari belah, masih pun kemoso sabar sehingga aban ketelak korang pati seneng ngodik ning dunya. Lebih senengan orang-orang munafik pak. Tak bojong, tak apa, so sehat melolo. Tak bojong jon lancar. Mak jon lancar punya tamu ya. Padahal tak bojong, tak apa, tak napa dan. Dan kadang orang sesoleh cenderung kemoso. Banyak sosana, do mata sosa cering pacet pikiran nega lancang orang sesoleh. Mikir santre, mikir umat, mikir akhirat, lancang guru sampean kan pande. Sekiranya kang akan nyaman, sekira banyak bese tak ngurus. Oleh diri di mepokon, kenyang pokon, gaya. Panda pikiran orang-orang seperti kau lebih banci dengan menabi orang-orang sekatian sahibul haul kemas mi'at gak dinto sake engki sake justru mau tak sake ini gak pak bahaya
tak ada kebagusan dalam badan saya tak sakit sekali. La khaira fi badanin la saqama fi. Ada kebagusan dalam badan, mun badan ini tak sakit sekali. Fir'aun tak sakit sekali pak. 40 tahun Fir'aun nih tak sakit sekali, tak padeng, tak kemi, tak kelismah. Boleh karo corona ke Fir'aun ini gila. Mun parlo corona nih saya capuk virus kening Fir'aun. Engki cek ngal bengal ke penyakit, engki cek kok takut ke penyakit, wajar na biasa. Mun sampean takut ke penyakit, cek buru dari penyakit, buru dari sak ke bayi penyakit. Contoh, bedemacan keluar dari kandang, sampean lebo takut, buru dari macan ni pedek, entar ke macan ni kekek. Cara nak olok sandi macan, minta tolong macan nak ben ropang ger, kombong entare, wak bernengembong ada orang keluar sekali, takut ke macan ben. Entar bisa sandi macan ketekan pak, norot ke sandi macan, pelebu dek kandeng, kunci gembok aman. Takut ke penyakit, buru dek sak ke penyakit, Guste, bener nutup masjid. Takut ke penyakit nutup masjid, tak Jumatan. Masjid itu tutup ngamuk. Waduh rumah masjid itu tutup tak guna pemerintahnya. Ibu kaongku ya tak lebu kaki. Oleh kikir melolo. Mun takut ke penyakit, buru jak sak ke penyakit. Bagus cuci tangan, bagus sodako. Masih dulu lotok tangan sak cuci tangan mun tak sodako. Jaga jarak bagus, jaga jarak bi maksiat, jamak semak. Kan engki, apa jeng jaga jarak selfie apa bolong. Kalau terbeli kini kenyamanan. Maskeran bagus, kula maskeran gila pak. King toro ni cilingaki ada dengan maskeran, duca lagi ya. Maskeran bagus sampai double maskerah telok. Cuma mun colon pancet ngerasane orek. Masih maskeran kita kun penyakit ta. Kita ti pacet sakit ni kesandi manos sampunan. Merkenal haddat adabu al-bidar qabla al-fawati. Innama anta urdatul afati. Badirul faud qabla an taqta'anka duna ma tabtaghi hutufal mamati. Beliau ada bu al-bidar qabla al-fawati. Tuli mumpung durung telat, mumpung durung terlambat. Amal sesoleh pakade dekik mula dateng saatnya makain kafan pak oncur ke lauk gedeje demak sopung pun pak gini kepunan sekandi kuli sampian amal menikah sehingga tebuaki tineng ulama anta fi hadhihi dunya dhaifun wala syakka li dhaifi murtahilun wa ma fi aidika ariyatun wala budda lil ariyati mardudatun. Mbak Andre Odi ning atas dunya ria tamoy tak abid pak teluare beng kita tamoy hormat nika cuma ning teluare paringi deur paringi tempat paringi fasilitas teluare lebih dari teluare nika pun tatawunya mana sunnah mun sampeyan tak sanggup jeton dung tamiro mule tak ada saya bagi ya teluare berak pak wajib hormat tamu nutuaki ce orang matamu ning dunya nika sekece anta fi hadhihi dunya dhaifun wala syakka li dhaifi murtahilun saknya matamu ini kepeleman cek ning bene compon penikah wa ma fi aidika ariyatun apa seka andi seka andi kalau panjenengan kendaraan jabatan compok dan lain sebagainya ariyatun enceman wala budalil ariyati mardudatun nya mengencem wajib beli desi andi setelah ini kendin Allah subhanahu wa ta'ala la kulli hal ngereng cek teti orang si aring cereng pagi dengan akhirat mun cereng mangken ki beda gunana mun kasta mangken ki beda harapan untuk atobat tapi mulai cereng dengan akhirat mulai kasta dengan akhirat maka kasta kelak bakal ada gunana orang-orang sesoleh sekalipun masuk surga kasta pak orang-orang sebagus ini kah masuk ke surga ini ke kasta apa mak kasta engkau beda kesempatan apa mak tak ngelakuin cek saking engkau kata ruwa amalah kan lebih teki derajat sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dabu walikullin darajatun mimma amilu setiap orang punya kebekalan dia derajat seteki tergantung amalah semakin teki amalah semakin banyak amalah semakin teki pula derajat temuku Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena kadin toh peringatan haul imal makin
estona maengak de kebetulan kaula khususah maengak kepanjenengan seteja mun saya holen insyaallah Pak nanti pun luar biasa ke masmiat tak nikel dunya ke masmiat tak nikel harta benda ke masmiat nikel ilmu nikel lubul labib dari ni kepun katon ampun cokop kang hujariah beliau separlo ni ke kulibi sampian Pak tetemo tok sepet tok seodi mun saya holen ni ka ampun cokop para ulama para habaib para kiai ana pemeke ya holen kulwi sambian male ketampiasan male bisa nero istiqomah nah male bisa ninteh kelakon nah male bisa nek sakone ronero amal ibadah nah tekapon sakone buru ni ke barokah kuli sambian kan barokah kalaman nyaman malolo Habib pun ada sakone rebuon karena Habib pepat adek ke TV bene barokah ke ngargung ban berarti karo barokah kalaman nyaman malolo cecel tero istiqomah nah tero amal insyaallah barokah mungkin karo mata ada kakanan tak ada teh sampian Pak nggih masih koceng mata ada mun ngane tak perlu barokah nah, insyaallah matur muga pada barokah insyaallah matur muga bisa nero istiqomah dari saya holen dari kemas miat amin Allahumma amin teti Allah taala pun nyeretaki pecereng orang ning alam akhirat kelak apa saya kecereng Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal ya Allah pakeluar aki boleh terus beramal sesoleh dan kau lesi tak beramal Allah Ta'ala menjawab le pelanceng umur ledeteng peringatan karekul mancinengan matur muga ni ketiti peringatan amin Allahumma amin nek kira nasib bisa kula turaki nyon sapora sebanyak hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil barakallahu fikum hadza minni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron ala matabamin wadhihi. Terima kasih kami haturkan kanggo istirahat iki kaento doa syala kaento badhe aturake kepada beliau Hadratul Habib Muhammad bin Ja'far Ali Baharun kepada beliau baktoh batan kaula gaturake. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن الكريم وما هللنا من لا إله إلا الله وما صبحنا سبحان الله وبحمده وما قلنا من يا الله يا الله وما نستغفرنا وما صلينا وسلمنا على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك منا هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نهدي ونقدم ثواب ذلك منا إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم على آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وثم نخص لحضرة شيخنا ومربينا كي هجي مسمعات إماد الدين أن الله يغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه وتجاوز عن سيئاته وتقبل من جميع حسناته واجعل له راضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفرار النيران اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأزواجنا ولأجدادنا ولأصحابنا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين المؤمنات المسلمين والمسلمات يا رب العالمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.